Yakutananna akosanna nabisa. Engka se deso wattuna mapak guri nabisa ku bola sompange si bawa napal bangengi kare bamadecenge kutomegai. Engkai sere are ponggawana imange si bawa guru agamae makutoro to macocoana to Israele jokka kuro. Napa pada makutana ku nabisa makada. Pudangi yolo niga suro ko pego manangi yaro si bawa niga maleko akosang. Mape bali nabisa makada. Melotoka taneko na melotopa mubali. Niga to si suro Yahya cemme tawe. Pole kuiga surgai yare ga pole kutolinoi. Pada mapasidolongan ni masilau makada. Nareko makada ki pole kusurugai. Tete ni makadai ye kumaku itu magi demo teperiwi. Ye nareko makada ki pole kutolinoi. Tete ni naga sabatu ki tomegai. Nasabak nasemanangi nabi yaru Yahya. Jadi pada mape bali ni makada. Dei risengi pole tegai. Nenapa makada ni nabisa. Ye kumaku itu detowelo pudako makada pole tegai akosaku pegok manangi yaro. Akali rapangenna pak dari anggoroe. Purero mapamula si nabisa carita sedi akali rapangan kutomegai makada. Engka sedi tomak buka dari anggoro. Napa jamaku tawe. Purero jokani ku kampo lainge na mettai monro kuro. Nadapina na wattu malele anggoro. Nasuro ni salah sedi natana joka mewe seruntuk pak jamadare. Kuam menginale tawana pole kuaselena. Ia kei barasa yero atai ku pak jamadare ero napai suro medde na de gaga ya lengi. Na yero puna dare na suro si atana lainge joka kuro. Ia kei barasa toi si bawa yare napai suro medde na de to gaga ya lengi. Mabe kataluna na suro si atana lainge ia kei calai napa ya pia masu pole kuro dare. Jaji makadani puna dare. Aga na perlu pegau. Melo kak sure anakku ya pongu poje joka kuro. Jakamai melo mui makitangiwi. Ia kiane tanah na pak jamero anak na puna dare. Pada si kongkol ni makada. Ia nae matuk male manae. Joka no mai yunoi. Kuam mengiidi matuk malai manana. Jaji napiani yaro anak na puna dare masu saliwa sapo napa nauno. Nenapa makutana ni nabisa makada. Kira-kira yaga ni matuk yaro pak jamai ku puna dare. Tete ni jokai muno manengi pak jamero napa nak berangi yaro dare kutolainge. Neng kalingana na tawe yaro adai pada makadani. Tanah poro de gaga kejajiang mapak kuro. Ia kiai tangani ku nabisa napa makada. Aga na palek batuan na iye akali rapangenge ku ayae makadai. Batu ya nak biange tukang batue mancaji ni batu pomaki guna. Niga buang na tak gepai ku batuero bonyoi. Si bawa niga igeppa ku batuero burui. Na iya guru agamai si bawa ponggawana imange. Na isengi makada alena ipakan na yaro akali rapangenge. Jaji ya matoro watue maelok ni tikkangi nabisa ia kemetawi kutomegai. Pasalena maka maja paja ku kaisar. Na yaro guru agamai si bawa ponggawana imange. Tulina jagewi kedo-kedona nabisa. Suro ni sare are mata-mata loka mak jaje manca jito makesing. Kuam menginole aradana nabisa weddingi na palai cio-cio lemma. Na wedditoni na patikenga kutoromai ia maparentai kuro. Pada makutana ni ku nabisa makada. Guru, irisem makada tonga mana sinina ya tapawe si baya tapak guruange. De tapasile laenga ngitawe. Na tapatoi lempue watu na tapak gurua pangajana puang Allah Ta'ala. Melo ka pale makutana. Napalalo mukiga kita torae maka majapajak ku kaisar iare gade. Ia kenesen nabisa akat tamajana. Jaji mape bali ni makada. Pitanga yolo dui pete. Ia ipake maka majapajak. Niga gambara si bawa aseng kutu dui pada mape bali ni makada kaisar. Makada si nabisa. Ia kumaku itu anuna kaisar ale mato kaisar. Si bawa anuna puang Allah Ta'ala ale matoi puang Allah Ta'ala. Pada bengani mengkelingai papa balina nabisa. Jadi pada mama komanan ni na detona na ule palewi cio-cio lemma kiolona to megairo. Pakutanana to sadukie pasalena amotokenna to mate. Purero engkana sare are to saduki melok makutana kuna bisa. Yaro to sadukie dena matepe makada tuoi matuk pema to mate. Makutana ni kuna bisa makada. Guru,
Pura ki kirang Nabi Musa makada nareko engka tomate nangka benena ia kia de pagaganakna melo pa ipu bene ku podoranena kuamangi engka asosoronna ia romate. Jaji magani pale ia kumapakuhe. Engka pitu toma podorane nama bene ni ropo macue ia kia mate na de pagaganakna. Jaji ipu bene ni romakun reye ku podoranena ia makadoai. Matena na ia romakadoi ipu bene si ku podoranena ia makatelue. Na makuro ka jajia mataru na rapi ia makapitue. Ia kia pada mate manangi na degaga anakna. Purero mate toni ero makundaye. Jaji aku totongangi pai mematu to mate. Niga na kira-kira lakena ero makundaye. Na sabak pura manangi ipu bene kurupitue mapodorane. Makadani na bisa. Ia tawe makakwange mak beneng si bawa malakai. Ia kia tau ya dekenge wedding lolonga tuong kosori mondriwi si bawi patoi paima pole kuah matenge dena gaga matu ia sama bene si bawa malakai. Na detona wedding mate paimang na sabak pada ni malekae anak na mana na puang Allah Ta'ala na sabak pura ni patu paima pole ku amatenge. Na ya kumelo komisengi butina maka datue paima tomate angka tu nauki Nabi Musa ku caritana aju kaju ia malu aluae maka da ia ropuang Allah Ta'ala ia naritu Allah Ta'ala ni Ibrahim Ishak si Yakub. Na ia ropuang Allah Ta'ala tania Allah Ta'ala to mate ia kia Allah Ta'ala na to tuwoe. Na sabak ku pakitana puang Allah Ta'ala tuwo manangi tawe. Na yang kalingana na adairo angkana si are guru agama makada. Guru maka silade pape balita. Rimon rinaro dena gaga barani makutana kuna bisa. Ase sumpunganna almase si bawa Nabi Daud. Ia ke makutana si Nabi Isa makada. Pekunun letawe makada yaro almase anak apona Daud. Na Nabi Daud muto moki ku kita sabure makada. Makade puang Allah Ta'ala kupuaku. Tudano kuatauku. Gang kau patunruna balimu kuyolomu. Jaji aku yaro almase anak apona Daud. Magi kira-kira na yasangi puaku ku Nabi Daud. Watuna pada mareng kalinga mana mu pitawe makadani Nabi Isa ku anak guruna. Atike ko ku guru agamai. Na sabak na poji mak baju lampe yang makasila de na palele joka-joka ku mengirita ku tawe. Na poji toy pakalabbi ku pasae si bawa tu dapo mariolo konro ngasompange maku toro ku ruaruae. Na poji male agagana makundrai kasyasie ia matelah kaina. Si bawa na poji to taro malampe sumpajana na sabak melo yasang. Ia to makwero tatte nilolonga pacalang ia kamina malak de.